Loron dia ba malu karena insir nebe oras ne asisti hela programa tatuli aktual ba edisa nohinian. Ba edisa nohinian da daune ami area metinon suku bebono posto administrativo Dom Alessio município de Linian. Hodi halo observação ka hodi halo acompanhamento direta kona ba da daune comunidade sira sobo na sirnia fatin ka sirnia uma hodi muda ba fatin seluk tamba areane considera hanesan risco desastre tambane maluk sira atau hatene kona ba umakain hira ka comunidade hira na hira maka hetan despejo administrativo e ale metin uno metin dois e area bebonuk nian ho se halo entrevista ho se fisuku bebonuk posto administrativo Dom Alessio município dele orang dia gua sefsuku orang dia sefsuku hanesan itare da daune comunidade sira sobo da sirnia fatin mais ou menos umakain hira maka kona despejo baohin loron babe bono total umakain hamutuk 200 e agora ya metin un hamutuk 100 resing ba tambane fiar kata baohin loron sira se sobo no sira se baho tu sirania fatin eleu balubaya baukau balubaya bikeke barak lima oikus tamane basiro oikus oin loron sira se baho te karantina ia karantina mak se coloca sira ba direta ya oikus tamba governo central prepara una transporte basira tam sira liusi tasi se hin ro nebe mak governo prepara tamane ya ohin sir sobo tu abanane sane sira se hin ro ne kono mai sira se baho tu comunidade sirne hela i hare meeting una ne tur sefsuk ne hatene mazmes hahu satina how label kuliah to na ba how fit mai sefsuk ya idane ans ne sefsuk anterior mon serafim masad niama na ba niama bela tene tama sama comunidade hela ne sao aula kuliah yang awatakan ni lai tama comunidade sirne sirne kuliah katak sira buka moris mahela ya fatin dane be sira bela fatin ne be fatin risco ama ida mas fatin protegido então situação sene governo mos hare kata ini impacto botli ida risco ne tama dane tem que haru kasira hadokang mas fatin ne be ita to taten kata risco tama horas dau udan anin wano anin bot mai bele amesado tasi kono ne sai volume bot susar bot bos susar tep ita tu sata sira o dene mak governo ansne mai kuliah ono sira marca kedan sira toto tem que coopera o de bafal sirne município sefsuku hare karga iha suku bebonok nian karga sirne be atu hetan despejo administrativo ne to ona iha neka o iha mos fatin seluk tambi hare hansana iha ponte komoro nia okos maine agora dan to ona iha tasibu ida ba komoro ne hola bele kuliah komoro ha kuliah bebonok ne ba bebonok ne mota ibun hotona sira ba hotona hoy falta rua ida ba los palos ida ba baucau ne hoy sira tem ba hotona ba tasibu ne mohin loron am sobo se tukuhito até agora eu calan hoy na santo crua que nam sobo balu baona e até agora mas na fase continua sobo nebe how for até secretário estado lali que lores escavator mais sobo dia cotia ayo besi sene calai sene bele usa filefale depois mak ita mayo escavator para bele halo teto para itu hare fatin dia agora dau awate te secretário estado kata label haru ko makina maila se sobo tela agora comunidade sir questiona mak transporte nebe transporte aware oin dasan la ya oin dasan hamu satia oituan aku kule basi se transport la ya comunidade se lurban be oin lora aware transporte mai barak tebes au fer kata comunidade sobo hotu sira se baut karantina depois se karantina mas se coloca sira basirne município obrigado maluk sira hanesan oin ame relatan na baita bocera kata da dauna governo lihu siato
Ministério Obra Pública, nomos Serviço Municipal dili no Ministério relevantes halona despejo administrativo ba komunidade sirnebe hela ia area metin on area bebonuk suku bebonuk nian posto administrativo dongalesu maluk sira hanesan tuir dadus nebe ami hetan kata hamutu komunidade umakain atu sidaresin maka hetan despejo ia area metin on area bebonuk nian no hus komunidade sirne balung da daune deslokona ba município no maioria husi umakain hirakne maioria mai husi raiwa tambane raiwa da daune governo coloca ka destaca sira ba ia fating ka karantina ia area tastolo molok governo transporta sira ba município hodi hari fila fale sirnia umai município nune maluk sira lori equipa neve serviço ba tatoli actual ba edisão no hinian hato lorondiak e adeus.